ese umunsi mukuru w'ubunane umwaka utandukanye n'indi misi? Ntabwo Imana inezezwa n'umunsi runaka, ahubwo Imana inezezwa n'imirimo wakoze muri urya munsi. Ni kuki abantu bawishimira kuruta iyindi? N'ubwoba bwo gupfa. Iyo abantu batangiye umwaka musha batekereza ko bazawupfamo. Ingaruka y'icyaha nukunuka, ingaruka y'icyaha ni isoni, ingaruka y'icyaha ni indwara, ingaruka y'icyaha ni intambara, ingaruka y'icyaha ni inzara, ingaruka y'icyaha ni urupfu. Ubwo rero abantu bavuga ngo uriya muntu amaze iminsi, ntabwo baba bavuze ukuri, ahubwo iminsi imara abantu. Umwanzi ukomeye w'umuntu ni igihe, ngo kuko kirya ubugingo bwe. Ministère de Delivrance nibo bigishije ko mu kwezi kwa 11 n'ukwa 12 hapfa abantu benshi kurusha andi mezi. Ahubwo uyu mwaka niho namenye ko isi yahindutse. Abantu bararyaga kuva kuri Noheli no kunywa bakageza ku bunane bakinywa, bagakomeza kugeza kuri tariki 10, ariko nta kwezi kwihariye ushobora gupfushamwe abantu benshi kurusha andi mezi. Oya, ni inyigisho z'ibinyoma za Ministère de Delivrance. Ntabwo abakristo bagomba kugura ihene zo kuzarya ku bunane. Abakristo bakwiye kurya buri munsi ku minsi yose irahwaje. Ntabwo abantu bakwiye kurya ibyiza batigeze baryaho ko ari tariki 1 z'umwaka. Ari abakristo ari ibyo byari bikwiye guharirwa biyisi. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga, gusenga ni byiza, ingabi tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka tubifurize umwaka mwiza mushasha wa 2025. Abari ku mpande zine z'isi tubifurije ko uyu mwaka uzabera umwaka mwiza, umwaka w'imigisha, umwaka wo kwaguka, umwaka uzababere umwaka utandukanye n'indi myaka mwatambuseho canke imyaka ishize. Rero Imana ibamugisha kuko mu bisazo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda umwaka mwiza wa 2025, abari mu Burundi umwaka mwiza wa 2025. Turabifurije uzababere umwaka mwiza, umwaka w'umugisha, umwaka w'amahoro, umwaka wo kugubwa neza. Abantu muri mwese muri Afrika mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, shalom, tubifurije umwaka mwiza wa 2025. Abari mu Burayi tubifurije umwaka wa 2025. Abari muri Aziya mwese tubifurije umwaka wa 2025. Abari muri Amerika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubifurije umwaka wa 2025. Abari muri Oceania tubifurije umwaka wa 2025. Reka tubashimire abantu mwese mwabanye natwe muri uyu mwaka ushize, mwabanye natwe mu biganiro. Tubifurije tubabwiye ngo Imana ibahe umugisha. Abantu mwese mwakurikiye ibiganiro byacu uyu mwaka wa 2024 ushize, mwabanye natwe, turabashimiye. Abantu mwese mwadusengeye umwaka ushize, turabashimiye. Abantu mwese mwagize ikintu mukora ku buzima bwacu, mwadushiye ku murimo w'Imana, turabashimiye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Reka dushimire umuntu wese wakanze subscribe, tukubwira nawe Imana ihumugisha muri umwaka wa 2025. Kuko muri kamera gusenga everyday turi kumwe na Dr. Revera Pastor wa Dr. Mwaramutse neza. Umwaka mushasha twawutamiye. Okay, Pastor ngaho watangira unasuhuza abantu babifuriza umwaka mushasha. Twongeye gusuhuza bene data bo tuganira kuri channel ya gusenga everyday. Muraho neza, Imana ibaho umugisha kandi dutangirane umwaka musha wa 2025 tunezerewe. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Pastor wasenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kuko wagize neza kuturinda muri uyu mwaka wose ushize. Amezi 12 ni menshi, iminsi ni myinshi. Uko iminsi yagiye ihita niko benshi bavaga mu mubiri bagapfa, twarabibonye. Ariko watubenga bidukingira, turacariho uyu munsi wa none kuko uracadufite umugambi kubw'uyu murimo wo kwamamaza ishimwe ryawe, tubwira ubutumwa bwiza amahanga yose. Turabigushimiye. None tugiye gukomeza tuganiza bene data batugana kuri channel ya gusenga everyday kugira ngo mugubwe neza gukurikira ibiganiro byacu aho bizasozereza. Imana irabizi, ariko turacakomezanye n'uyu mwaka wa 2025. Dukomezanye mu byishimo, mu munezero, dukomezanye mu kwiringira no kwizera umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo Yesu nagaruka azatujyaniwe ibudapfa, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pastor urakoze cyane. Pastor tukubaza ku bibazo ku minsi mikuru y'ubunane.
ikibazo cya mbere, ese umunsi mukuru w'ubunane umwaka utandukanye n'indi minsi? Ni konvasiyonere. Abantu bamwe bafata umunsi umwe mu minsi bakawurutisha iyindi, abandi bakayihwanya. Niko mu Baroma igice cya 14 umurongo wa 5 havuga ngo umuntu afata umunsi umwe akawurutisha iyindi, undi agafata iminsi yose akayihwanya. Ariko icy'ingenzi Imana igenzura, ntabwo igenzura izina ry'umunsi, kuko nta munsi uruta iyindi, ahubwo ireba ibyo wakoze muri uwo munsi, niba ari ibyo kuyihesha icubahiro Imana ikanezerwa. Ntabwo Imana inezezwa n'umunsi runaka, ahubwo Imana inezezwa n'imirimo wakoze muri urya munsi, kuko abantu bakora ibintu bitandukanye. Ariko iyo umuntu akora ibihesheje Imana icubahiro, umunsi wose wabikoraho, uwo munsi waba uruta iyindi kuri wowe. Urakoze Pastor. Ni kuki abantu bawishimira kuruta iyindi? N'ubwoba bwo gupfa. Iyo abantu batangiye umwaka musha batekereza ko bazawupfamo, ntawe ufite ibyiringiro ko azawurenza, kuko iminsi yo kuroma k'umuntu irabazwe. Kuva Adamu yakora icyaha iminsi irabazwe. Noneho wakwinjira mu mwaka ukabona abandi bapfa, ugatekereza ko nawe ushobora gupfa. Noneho rero ugasigara ufite ubwoba. Wabona wirangije usoje, ukabona ko ari ibintu bidasanzwe. Kuba bidasanzwe, wa munsi utangira ubanziriza umwaka ukaruta iyindi, kubera ko ubonetse ko ukiriho. Ariko ubundi ubwoba bwo gupfa nibwo butuma abantu yizihiza umunsi mukuru wa bonane. Ni ubwoba bwo gupfa. Mu Mubwiriza igice cya 5 umurongo wa 9 umurongo wa 5 haravuga ngo abantu bakiriho bagihumeka bazi ko bazapfa. Ibyo barabizi neza, nta gushidikanya. Ariko abapfuye ntaco bazi. Ni ukuvuga ngo abantu bakiriho bafite ubwoba, ariko abapfuye nta bwoba bafite. Kandi abamaze iminsi byinshi nyuma yo gukora icyaha kwa Adamu, ubundi umuntu wari uzabana n'iminsi iteka ryose ni Adamu yadakora icyaha. Yakoze icyaha rero, ingaruka y'icyaha ni ukugabanuka iminsi yo kurama, nk'uko twabivuze. Ingaruka y'icyaha ni ukunuka, ingaruka y'icyaha ni isoni, ingaruka y'icyaha ni indwara, ingaruka y'icyaha ni intambara, ingaruka y'icyaha ni inzara, ingaruka y'icyaha ni urupfu. Adamu rero niwe wari waremewe kudapfa, niwe wagombye kubana n'iminsi iteka ryose, nawe ntiyagombye gusibanganya iminsi oya. Ariko none amaze gukora icyaha, nubwo abantu bagize kurama cyane, iminsi babanye nayo barapfa barayisiga. Ubwo rero abantu bavuga ngo uriya muntu amaze iminsi, ntabwo baba bavuze ukuri, ahubwo iminsi imara abantu, kuko abantu bose babaho bamara bagapfa bagasiga iminsi. Metusera niwe waramye cyane nyuma y'icyaha, imyaka 969 yarapfuye asiga iminsi. Jeredi yaramye imyaka 962 arapfa asiga iminsi. Nowa yaramaze imyaka 950 arapfa asiga iminsi. Adamu ubwe amaze gukora icyaha, Imana yamuhaye imyaka 930 arapfa asiga iminsi. Pastor Ezra Mpyisi ni ari mu bapasiteri baramye cyane, yaramye imyaka 102, bakavuga ngo ariko amaze iminsi, ariko ahubwo yasize iminsi. Ni ukuvuga ngo ntabwo yamaze iminsi yaramumaze. Tujye tuvuga rero ngo iminsi iratumaze, niba dushaje twebwe turavuga ngo tumaze iminsi, kuko tuzapfa tukayisiga. Abantu rero iyo batangiye mu kwezi kwa mbere babahanganye n'umwanzi. Kandi umwanditsi umwe yaravuze, Yohana Russo yaravuze ngo umwanzi ukomeye w'umuntu, le grand ennemi de l'homme c'est le temps, car il mange la vie. Ngo le grand ennemi de l'homme, umwanzi ukomeye w'umuntu ni igihe, ngo kuko kirya ubugingo bwe. Nuvuga ngo igihe kirihuta cyane cyane. Noneho iyo ugiye gupfa ubona kiri kwihuta kurushaho, ariko noneho kigahinduka umwanzi w'umuntu. Umuntu yatangira mu kwambere agahinduka umwanzi w'igihe. Ntihagere uvuga ati uyu munsi umenya nzawupfamo, yabona atawupfuyemo. Nizo mpamvu kubw'ubwoba bamwe bakawukubita, abandi bakawurasa, kuko bari kurasa umwanzi, bari kurwana n'umwanzi, none baranesheje. Naho Yobu we yaravuze igice cyaho cya 12 umurongo wa 8 haravuga ngo niba ushaka kumenya uzabaze isi izakwigisha.
nuvuga ngo uko tubaho isi iratwigisha kutwigisha kw'isi ni ibibazo duhura nabyo turi muri mwayasi niko kwigishwa kwayo. Noneho umwanditsi umwe w'umufilozofe umucurabwenge yaravuze ngo ntukareke kwiga na rimwe, gumya wige, kuko nureka kwiga isi yo ntizareka kukwigisha. Nukuvuga ngo reka kwiga ariko isi yo ntizahagarara, nuhagarika kwiga isi ntizahagarika kukwigisha. Nukuvuga ngo gumya kwiga kuko isi yo ntihagarika kukwigisha. Baba bashaka kwerekana ibibazo duhura nabyo turi mwayinosi. Abantu rero bakayifata nk'umwanzi kuko iri ibibazo. Babona bagezeje kuri tariki imwe y'umwaka utaha bagatekereza ko wenda bazahura n'ibibazo bike, wenda ukurikije ibyo babonye mu mwaka washize. Nizo mpamvu bamwe barawuvuma, abandi bakawukubita, abandi bakawurasa ngo bakuyeho uwo mwaka n'abatarawugiremo ibibazo. Ariko umwaka uko imyisi ihita niko benshi bapfa. Iyo ni isezerano kuko ingaruka y'icyaha ni urupfu. Ntawe rero uzamara iminsi zahoraho ariko abantu bazapfa. Nizo mpamvu usanga ubwo bwoba butuma bizihiza umunsi w'ubunane kuko benshi batari bafite ibyiringiro ko bazawugeraho. Hari ikindi rero abantu bigishijwe mu madini, mu nyigisho za ministère de combat spirituel. Ministère de combat spirituel ngo ni ministère de délivrance combat spirituel, n'abantu bizera na evangile de puissance ya John Wimba yakoranye na evangile de prosperité ya Kennedy Copeland na Bakari Jimmy Bakari yari evangile de prosperité iza kwihuza na evangile de puissance. Evangile de puissance ya John Wimba niyo yaje kuvamo ministère de délivrance et combat spirituel. Ubwo no kuvuga ngo Evangile de puissance ministère de délivrance nibo bigishije ko mu kwezi kwa 11 n'ukwa 12 hapfa abantu benshi kurusha andi mezi. Kubera iki? Uramuka w'abadayimoni mu byahishuye 16:14 havuga ngo imyuka mibi itatu ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igahuririza abantu kuja mu ntambara y'umunsi ukomeye w'Imana. Ira myuka y'abadayimoni bavuga ko ari imyuka ya Satani itanga raporo mu kwezi tariki imwe z'ukwezi y'umwaka. Nukuvuga ngo tariki imwe z'ukwezi kwa mbere abadayimoni baza gutanga raporo kuri Satani berekana abantu bishe. Ubwo noneho rero iyo ari mu kwa 10 hari abadayimoni baba barakerewe kwica abantu. Byagera mu kwa 11 bakibaza raporo bazatanga imbere ya Satani bakayibura. Biri muri ministère de délivrance combat spirituel. Babona ko batazabona raporo bagakwakwanya bakica abantu benshi mu kwa 11 cyane mu kwa 12 kugira ngo batazaba banyuma muri raporo izaba tariki ya mbere y'umwaka wari wo wose. Nuvuga ngo abadayimoni bakorera Satani. Umurimo wabo ni nkuwa sebuja. Yohana igice ca 10 umurongo wawo wa 10 aravuga ngo nta kimuzana n'ugusenya n'ukurimbura no kwica, nuvuga ngo n'ukwica. None abadayimoni bahabwa amakambi imbere ya Satani n'abisha abantu benshi. Kuva mu kwa mbere batangira kwica, ariko mu kwa mbere ngo bararuhuka kuba bamaze gukora raporo, ugasanga mu kwezi kwa mbere hapfuye abantu bake. None mu kwa kabiri bagapfa, mu kwa gatatu bagapfa, mu kwa kane bagapfa, mu kwa gatanu bagapfa, mu kwa gatandatu bagapfa, mu kwa karindwi bagapfa, mu kwa munane bagapfa, mu kwa 9 bagapfa, mu kwa 10 bagapfa. Noneho bagakora evaluation abadayimoni bango nishe bangahe, kwasiga amezi 2 ngo dutange raporo imbere ya Satani. Noneho basanga barakerewe abadayimoni bamwe mu kwezi kwa 10 batari bica abantu benshi, bakica cyane mu kwezi kwa 11, bakica cyane mu kwezi kwa 12, bikaba karusho kuko tariki imwe z'ukwezi kwa mbere haba gutanga raporo y'abapfuye. Aba badayimoni barwanira kwica umubare w'abantu benshi rero bica cyane mu kwa 12, babyiga muri ministère de délivrance. Ariko Bibiliya ntabwo ivuga ko abantu bapfa cyane mu kwa 11 no kwa 12, ariko muri ministère de délivrance havuga ko abantu bapfa cyane mu kwa 11, ariko cyane mu kwa 12 kugira ngo abadayimoni babone raporo yuzuye.
abantu rero bamwe barabyemeye, na n'uyu munsi abantu usanga baganira bakavuga ngo uku kwezi kwa 12 kubamo impanuka nyinshi. Ariko umwanditsi umwe Dogiteri kitwa Wakubikara n'uwigatanga yakoze ubushakashatsi ku rupfu rwa buri kwezi, yasanze atari byo, yasanze abapfa mu kwezi kwa 12 atari bo benshi kurusha abapfa mu yandi mezi ukurikije ibihugu byose, ntabwo ari bo benshi. Ahubwo uyu mwaka niho namenye ko isi yahindutse. Hari aho navuye ku Gisozi duhura na ambutiyaje, kandi hari tariki ya 31 nimugoroba. Kera turi kubyiruka kuva kuri Noheri kugeza kuri tariki ya 10 z'ukwa mbere nta muntu wakoraga, kwari ukurya kunywa. None nasanze kuri tariki ya 31 abantu bakiri muri ambutiyaje bari kurwanira kubona ico bararira. Nukuvuga ngo buraca ari kubunana ari umwaka musha bagikora. Nukuvuga ngo isi yarahindutse koko n'ubukene bwariyongeye. Abantu bararyaga kuva kuri Noheri no kunywa bakageza kubunane bakinywa, bagakomeza kugeza kuri tariki 10 abenshi bakabona gusoza. Ariko abantu baracashakisha na n'uyu munsi amamoto ari gukora bari gushaka iby'ubunane kandi umunsi wageze. Ibyo byarahindutse. Ariko icyo yakumenyesha abantu nuko abantu badapfa cyane mu kwa 12 kurusha indi minsi, nuko nibyo nibiva muri Ministere de Delivrance Combat Spirituel. Ariko indi iminsi yose abantu barapfa, hakaba igihe bapfuye benshi mu gihugu runaka, ikindi kigapfamo bake mu kwezi runaka, ukundi kwezi runaka hagapfa benshi mu gihugu runaka. Ibihugu ntabwo bipfusha kimwe uko amezi angana 12, ariko nta kwezi kwihariye ushobora gupfushamwe abantu benshi kurusha andi mezi. Oya, ni inyigisho z'ibinyoma za Ministère de Délivrance Combat Spirituel bita Evangile de Puissance ya John Wimber n'uwo muri California, niwe wabizanye ngo abantu bapfa cyane mu kwa 12 kurusha ahandi. Ariko ntabwo ari byo, Bibiliya ntabwo ari kwivuga. Urakoze Pasiteri. Ikibazo cya gatatu, ese mu minsi mikuru yabayeho cyangwa iriho hariho uhuje muri iyo n'umunsi wa none w'umwaka musha? Hari umunsi bitaga umunsi mukuru w'impanda, wabaga tariki 1 z'ukwezi kwa 7 ariko za buri mwaka. Urumva ntabwo ari le 1er janvier ahubwo ni le 1er juillet. Nubango wabaga tariki 1 z'ukwezi kwa 7 byisubiraho buri mwaka. Uwo munsi w'impanda rero ni uja gusa n'umunsi wa bonane, kuko na uba rimwe buri tariki 1 z'ukwezi kwa 7. Hari iminsi myinshi nibyo, ariko uwo munsi w'impanda niwe uja gusa n'umunsi wa bonane, kuko bawuvuzaga cyane iyo umwaka waba gutangiye. Ariko ku munsi kubezera umunsi w'impanda batangiraga mu kwa 7. Noneho rero bakavuza impanda cyane mu gihe cyo kumenyesha ikintu kisha kidasanzwe. Ubundi tariki 1 y'umwaka ni ikintu kidasanzwe ko si benshi bawubona. Noneho baba bagiye kumenyekanisha ikintu gisha kidasanzwe, hari uguterwa, hari ukumenyesha abaturage ngo bahunge. Ndetse usomye no mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 16, na Yesu Kristo nagaruka, kuko kizaba ari ikintu kidasanzwe nubwo kizaba carigishijwe. Impanda y'Imana izavuga. Impanda rero imenyekanisha ko hagiye kuba ikintu kidasanzwe. Ariko noneho uwo munsi niwe warigiye gusa n'umunsi wa bonane. Urakoze Pasiteri. Ese iminsi mikuru iboneka mu byanditswe byera ni ingahe kandi niyihe? Ni myinshi, ariko ni 9 niyo twavuga igaragara mu byanditswe byera. Ni nk'umunane. Umunsi wa Noheli bashaka kuwitirira itorero, ariko ni umunsi w'abamedoperse bagipagani, ntabwo ari umunsi w'itoro ko Yesu Kristo yaravutse awusakaho. Kandi bawubahiriza muri medoperse igihe cy'ikirwamana ca Metarani ho bubahirizaga umunsi mukuru wa Noheli twayishura mu minsi mikuru. Ariko hari iminsi mikuru yo mu byanditswe byera izwi. Umunsi wa Pasika, umunsi wo kubikira umwana w'intama tariki 14 z'ukwezi kwa mbere, ariko kwitwa Abibu. Noneho kuri 15 z'ukwezi kwa mbere hakaba ibirori. Uwo munsi uboneka mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 21, aho bavuga ngo Imana ifata imyambaro y'impu ireba Adamu irayibambika. Imana iremera Adamu na Eva imyambaro y'impu irabambika. Yari Pasika igice cya mbere.
noneho kuva igice cya 12 umurongo wa 1 kugera 13 igihe cyo kubikira umwana w'intama kuri tariki 14 nimugoroba barakora iminsi mikuru kuri 15. Nizo mpamvu tariki 14 nimugoroba bari kubikira umwana w'intama bawita Pake muri sengiriye. Naho ibirori byo kuri 15 by'ukwezi kwa mbere Abibu ni Pake na ese bisobanura ngo ibirori. Ubwo noneho nibyo bavuga ngo joyeuse Pake, bitandukanye no kubikira umwana w'intama. Ariko noneho umwana w'intama watambwe Abakorinto ba mbere 5:7 n'uwa 8 ni Kristo Yesu, nayo ni Pake. Ariko Pake y'urupfu rwa Yesu ntigira ese, ni Pake muri sengiriye. Uwo munsi mukuru urazwi wa Pasika wasobanuraga kunyuraho mu buryo bwo gukikira. Umunsi wa kabiri noneho ni umunsi wa Pentekote. Umunsi wa Pentekote wabagaho tariki 6 z'ukwezi kwa gatatu, kuko babaraga iminsi 50. Iyo minsi 50, umunsi wa 50 ni umunsi wakurikiraga amasaha 7 uvuye ku munsi wo kubikira umwana w'intama. Na nizo mpamvu no kumanuka k'umwuka wera byabaye ku munsi wa 50 nyuma yo kuzuka k'umwami Yesu Kristo. None uwo munsi wabaga nawo umunsi wa 50 nyuma yo kubikira umwana w'intama bakawita umunsi wa Pentekote, ari wo munsi w'umuganura. Umunsi w'umuganura ukaba umunsi wa Pentekote niyo waje kuba umunsi umwuka. Tangiriro 2 birahari, ni umunsi uzwi wemewe utari igihimbano. Umunsi wa gatatu hari umunsi w'ingando. Umunsi w'ingando Abisirayeli bawizihizaga bibuka uko babaye mu mahema bari kuva mu Egiputa, ariko bari mu butayu bakaba baratuye mu mahema. Uwo munsi mukuru w'ingando bakawibuka uko batuye mu mahema kandi bakahababarizwa. Noneho bashima Imana bati, Bana urakoze kuko wadukuye mu mahema twabagamo tukayamaramo imyaka 40 turi mu rugendo. Urakoze Mwana. Bakibuka uwo munsi mukuru akayisuta umunsi mukuru w'ingando. Urazwi rero usomye neza mu Balewi igice cya 23 uwo munsi w'ingando urahari. Noneho akaba n'umunsi wa 4 ari wo uwo nguwo w'impanda wo kwerekana umwaka musha w'ukwezi cyangwa se ikintu gisha kigiye kubaho. Hakaba n'umunsi mukuru ukomeye witaga umunsi mukuru wo kweza urusengero rwari rwarahubanijwe na Antiochus Epifane wa 4. Kweza urusengero usomye muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 22 ugasoma muri Makabe ya mbere igice cya 2 umurongo wa 41 kugeza ku murongo wa 59. Hari umunsi mukuru wo kweza urusengero rwari rwarahumanijwe na Antiochus Epifane akarushinga mw'ikizira cyo cyabaye ikizira gihagaze ahera asimbuye igicaniro c'Uwiteka. Byanditswe muri Makabe ya mbere igice cya mbere cyose ni na Makabe ya mbere igice cya 2 cyose, uko bubatse igicaniro cy'ikigirwamana gikomeye cyitwa Zeusi. Noneho bakagitambira ibitambo by'ingurube birahari, bagakuraho igitambo c'ihene n'intama n'inka, bagakuraho isabato, bagakuraho umuhango wo gukebwa, bagakuraho ibyanditswe byera. Icyo gihe batwika ansiyete isamani hagati y'umwaka w'168 n'163 byabaye. Ni ukuvuga ngo hari ku ngoma y'Abagiriki. Umunsi mukuru wo kweza urusengero rero bawita ngo fete de dédicace. Ni ukuvuga ngo fete de Hanuka. Hakaba n'umunsi wa Sukote ariwo umunsi de dédicace. Hakaba umunsi w'ingando Hanuka. Hakaba umunsi wa Sukote. Nubango ni iminsi mikuru ikomeye cyane itagishwa impaka mu Bisirayeli. Hakaba n'umunsi mukuru noneho rero wa Yubile wabaga ku mwaka wa 50 nyuma y'imyaka 49. Ni ukuvuga ngo imyaka 7 kandi buri myaka 7 habaga kubahiriza ikintu cyitwa amasabato. Amasabato atandukanye n'isabato. Amasabato nuko abantu barahinze umurimo imyaka 6, isambu bahinga imyaka 6 nayo igakenera kuruhuka. Yari amategeko y'Uwiteka. Ku mwaka wa 7 bakarazihinga. Uwo mwaka wa 7 ntabwo ari isabato ahubwo ni amasabato. Kigiye wabaga ufite umuyaya cyangwa umukozi wo mu rugo cyangwa umukozi uhinga cyangwa ari we wese, iyo wabaga umukoresheje imyaka 6
ku mwaka wa karindwi waramurekuraga ukamubohora. Byanditswe mu Kuva igice cya 21 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Nuvuga ngo ukamuha uburenganzira, ukamuha umudendezo, yaba ashaka gukomeza gukora ukamutobera amatwi, none akaba imbata y'iteka. Kubohora imbata noneho byari nabyo umwaka wa karindwi. Ibyo byagiraga umwaka wa karindwi rero kurazihinga byo kubohora imbohe. Uwo mwaka wa karindwi nibyo bitaga ngo amasabato cyangwa kuziririza amasabato, bitandukanye n'umunsi w'isabato. Noneho akaza kuba n'isabato ubwayo itandukanye n'amasabato. Isabato itandukanye n'amasabato, Gutegeka kwa kabiri igice cya 5 umurongo wa 25. Abisirayeli bageze mu gihugu cy'isezerano bagombye kuziririza isabato bamaze kwibuka umubabaro bagiriye mu Egiputa. Bakavuga ngo ntukibagirwe kuziririza isabato yawe, wibuke Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa. Niko havuga. Nuvuga ngo isabato abantu bakayubahiriza kuko Imana yabakuye mu gihugu ca Egiputa, bagakora ibirori. Uwo nawo bakawita umunsi mukuru w'isabato utandukanye n'amasabato. Hakaba n'uwo wa yubile rero w'umwaka wa 50 nyuma y'imyaka 49 bakora imyaka 7. Nuvuga ngo ntimuva mwitiranya umunsi mukuru wa yubile n'umunsi mukuru wa Pentekote, biratandukanye. Umunsi wa mukuru wa Pentekote ni umunsi ukurikira ibyumweru 7. Ku munsi wa 50 nyuma ya Pasika niwo bita umunsi wa Pentekote. N'iryo jambo rikomoka ngo ku munsi wa 50. Muri za Bibiliya bagiye barabura ijambo ryo gukoresha, bakavuga ngo ku munsi wa Pentecote, le jour de la Pentecôte, the day of Pentecost, bakavuga ngo na siku ya Pentecoste, ku munsi wa Pentecote. Ariko Bibiliya yiringara niyo yasobanuye neza ayo magambo. Haravuga ngo na mukoro wana ya ntuku 5, babisobanura neza na mukoro ya ntuku 5. Tuku 5 ni 50. Bavuga neza ko Pentecote ari umunsi wa 50 uturutse ku munsi wo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye iminsi mikuru rero yabaga, iyo minsi mikuru yarabaga, ariko igatandukana n'umunsi wa Noheli tutaboneka mu byanditswe byera w'abanyamahanga, wizihizwaga muri Empire Medo Perse, utandukanye n'iminsi mikuru ya Gikristo. Ngiye iminsi mikuru, umunsi mukuru wa mbere ni Pasika, uwa kabiri ni Pentecote, uwa gatatu ni Ngando, uwa kane ni Impanda, uwa gatanu ni Yubile, uwa gatandatu ni ukweza urusengero, uwa karindwi ni iyo sabato. Iyo minsi mikuru yose yarubahirizwaga muri Judaisme nk'abayuda. Mwitorero rero uyu munsi wa none baracubahiriza Pasika na Pentecote, ariko kweza urusengero ntikiba kibikora. Noneho n'umunsi mukuru w'ingando ni w'impanda niwe wa bonane bubahiriza. Abakristo rero bakwiriye kumenya ko uwo munsi mukuru w'impanda atari wo munsi mukuru wa bonane, ahubwo nuko ari byo bifitanya amasano. Urakoze Pastor. Ni iki umukristo akwiye gukora ku munsi wa mbere w'umwaka? Ikindi abantu batekereza umwaka wose cya mbere, batekereza uko ibyo bazarya. Nico kibi imbere, nho batekereza kuri ku Mana ibarinda, ahubwo batekereza ku byo bazarya kenshi. Ubu ngubu mu kwezi kwa 10 umuntu yansanze wanje imasisi, arambwira ngo musigire igitoke. Nateye ibitoke ku rugo, noneho ngo musigire igitoke cazarya kuri bonane. Yampaye amafaranga ico gihe, hasigaye amezi 2 ari kugifata. Yabonye umwana wacu abona ko kizaba kinini, aragifata ampa amafaranga ati iki gitoke nzakirya ku budane. Ico gitoke go yangaye Pastor? Ico gitoke yampaye 20,000 fura kongore, ubwo ni 10,000 fura rwande. Nzirya ico gihe. Ubwo we yakiriye none akiriye umunsi, akiriye umunsi, akiriye umunsi. Kandi ni umukristo. Ntabwo umukristo aragomba kureba atyo. Ntabwo abakristo bagomba kugura ihene zo kuzarya ku bunane. Abakristo bakwiye kurya buri munsi ku minsi yose irahwanye. Ntabwo abantu bakwiriye kurya inyama kuko ari tariki imwe z'ukwezi z'umwaka.
z'umwaka. Ntabwo abantu bakwiye kurya ibyiza batigeze baryaho kuko ari tariki imwe z'umwaka ari abakristo. Ibyo byari bikwiye guharirwa ab'isi, ariko abakristo bakamenya ko iminsi yose ihwanye, bakarya igihe byabonetse, ntibagurire kubika ngo bazarya ku bunane. Uwo munsi barisika kuwushyira mu bigirwamana. Ahubwo iyo batekereje batyo bati uwo munsi tugomba kurya byiza kurusha ibindi, tugomba gukora ibyiza kurusha, ni ukuvuga ngo uruta iyindi bawuhinduye ikigirwamana. Ayo mafaranga yarayampaye, niba careze simbizi, niba baracibye simbizi ko ntahari, ariko barakiguze. Ubwo rero ubwo buryo abakristo bareba, abandi bakagura ihene, abandi bagateranya inka, abandi bakagura ingurube ku barya ingurube, abandi bakagura intama yo kuzarya ku bunane, bakamara umwaka wose batarya inyama, bamara bakazirya ku bunane ngo kuko ari umunsi uruta iyindi. N'ubwoba bwo gupfa ntaho byari bikwiriye kuba mu bitekerezo by'umukristo. Iyo ubitekereje rero utyo, umwaka wese wibaza ngo uzarya iki wose, ugatekereza icyo uzarya, igihe cyose utazakibona, n'amasengesho yawe ntabwo ashobora gufata nk'uko bikwiye. Ntabwo amasengesho akwiye gufata. Ariko icyo nakangurira bene data, iminsi yose irasa, niko Bibiliya ivuga. Nta munsi uruta indi, kandi igihe cyose turarya. Kandi noneho rero Bibiliya ivuga ngo umunsi wa none nuvuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo, ibindi byose bizabongererwa. Bisobanura ngo uyu munsi aba ariho muhangayikira ubuzima cyane, ariko ikindi gihe mutekereze ku Mana ibarinda kugira ngo mugere kuri wa munsi mukuru wa bonane. Imana yacu ihabwa icubahiro kugira ngo tumenye agaciro k'uyu munsi. Ese uyu munsi afite agaciro? Ntabwo Imana ihana abubahirije umunsi mukuru wa bonane, ariko kandi kuwuha agaciro kurusha iyindi warisika kugira ikigirwamana. Imana ntihabwa icubahiro ubwayo. Ubundi Imana niyo ikwiriye guhabwa icubahiro yawe kwigejejemo, ariko ntabwo abantu bapfa kubonane gusa. N'indi minsi Imana ikugejejemo ukwiriye kuyiha icubahiro, kuko n'indi minsi abantu barapfa. Ni kuki abantu bumva ko kugeza kuri le 1er janvier ari abantu bakwiriye guha Imana icubahiro? Ntibaha Imana icubahiro kuko bageze kuri le 25 z'umwaka, kuri le z'ukwezi, kuri le 12 z'ukwezi, kuri le 14 z'ukwezi, ahubwo bagaha Imana icubahiro kuko bagejeje kuri le 1er z'umwaka. Ni ukubera iki? Ni ugutinya urupfu. Abakristo rero ntabwo bakwiye gutinya urupfu kuko rwahindutse irembo ry'ijuru, ahubwo bagomba kudevelopa, gukorera ibintu bibaherekeza, imirimo myiza. Hahirwa abapfapfiriye mu mwami, umwuka wera nawe aravuga ngo yego baruhuke imihati, kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Abantu baherekezwa n'imirimo na Yesu, ntabwo abantu baherekezwa no kurya, ntabwo abantu baherekezwa no kunywa. Ndibuka umuntu umwe baramushinguye, yari umukire, aravuga ngo muzanshireho amacupa 2 ya byeri. Baramwumviye, aravuga ati amacupa ya byeri mu butunzi afite nta kibazo. Barayamushinguranye muri serikeye irabora, n'umuntu arabora, kuko ijambo ry'Imana avuga ko umubiri usubira mu butaka, umwuka asubira kuri nyirawo utanga, ariko amacupa yarasigaye. Abantu bari gucukura, bari guhinga aho hantu, basanga ya macupa arahari, imbaho zaraboze, ariko amagufa nayo akaboneka. Ariko noneho umwe wacukuraga afata rya cupa ararifungura, mu gusoma asangira cari nzima, arayigotobera arayimara. Undi nawe ati nanjye mpereza iyo, nawe arafungura arasoma arayimara. Ya macupa barayajugunya. Umugore wahanyuze ari gutambuka niwe avuga ati ngenda toragura ari amacupa nje kuyagurisha, arayatoragura. Ni ukuvuga ngo n'uwo bahambanye imyenda ihenze, burya barayihindura, ntabwo bayimujana ni kuzimu, bashiraho idahenze, igihe cyo gushingura bayimukuramo. Nubango ibihenze byose barabikwambura, bakagushingurana ibitagira akamaro. Ikiguherekeza cyonyine kikakugezaho ni imirimo yawe. Niba imirimo yawe ari myiza ikugezayo, kandi kazaguhesha icubahiro imbere y'Imana. Imana yaciye habwa icubahiro mu minsi yose, kandi kuva uyu munsi wa none dukore byiza uko umunsi wose ubonetse. Dukore byiza kugira ngo dukuremo imirimo izaduherekeza, maze Yesu nagaruka tuzabona ico tumurika imbere ye, kugira ngo twambike amakamba mu izina rya Yesu. Amina. Aha, Pasiteri tugize n'umugisha. Pasiteri, kubera iki mu kwezi kwa mbere, ariko kwezi kwa mbere mu matorero yose ari ku isi, ari ukwezi kwa mbere bagiraho abari gihe cyo cy'amashimo, cyo gushima ko hari iby'Imana yakoze, ariho bashiraho n'intuze yo gushima cyane kurusha ikindi gihe? Pasiteri ushobora kuvuga iki? Nico nasobanuye, navuze ngo ni ugutinya gupfa.
baba barimo amezi 12 bariyubatsemo mu mutima ko bari kurwana n'umwanzi. Noneho bageze tariki imwe z'umwaka bavuga ngo umwanzi turamunesheje. Ni bamwe bagakubita, abandi bagatuka, abandi bakawurasa. Nukuvuga ngo n'umwanzi bari bahanganye nawe banesheje. Nibyo bishizemo, ntabwo babanesheje umwanzi oya. Imisi yacu yo kurama ntabwo ari umwanzi, ahubwo umwanzi ni Satani wazanye urupfu, kuko yoheje umuntu akoze icyaha, ingaruka y'icyaha induka urupfu. Uwo twafata nk'umwanzi ni Satani n'umubiri wacu ndetse n'isi ubwayo. Bibiliya irabyemera ko ari umwanzi, ariko imisi ntabwo ari umwanzi. None se mu kwezi kwa mbere niko kwezi kwa rukwiye gutanga nk'amaturo y'ishimwe. Nishaka kuvuga ko mu kwezi kwa mbere niho abantu batura amaturo y'ishimwe cyane kurusha yandi mezi. Ndakuvuga ngo bari nko kwigura, ntabwo bari gushima Imana kuko yabagiriye neza oya, ahubwo bari gushima kuko barokotse urupfu barebye abapfuye uwo mwaka bavuyemo. Nuvuga ngo amera nk'urokotse urupfu. Ubundi abantu bakiriye ubutumwa bwiza bw'ubwoba. Abamisiyoneri babwirije ubutumwa, abantu ntibakira ubutumwa bwiza bw'urukundo rw'Imana, ahubwo bakira ubutumwa bw'ubwoba. Abantu benshi basenga kugira ngo badapfa. Abantu benshi bongera amasengesho kubera habaye ibibazo. Rubaho n'ugutinya gupfa. Ntabwo basenga kubera bakunze Imana, kuko bavuga ngo ngiye guha Imana icubahiro ni inshuti yanjye, ahubwo basenga nkaho bari kuvuga ngo itanyica. Abenshi, ntabwo ari bose, arabasenga Imana bayikunze, ariko abenshi bayisenga bayitinye. Bango reka ndebe ko nasenga ngo nindara ntasenze gushobora kunyica nijoro, ni mfata urugendo ntasenze nshobora kurugwamo, none ngiye kubanza gusenga, none nishinganishe. Uwo nuwafashe Imana nk'umwanzi. Ntabwo ariko Daniel yatekereje. Usobye igice cyawo ca 6 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 22, inama y'abikomangoma n'abatware n'abacamanza n'abibisonga b'umwami Dari imaze kwicara igatekereza kuri Daniel no gukiranuka kwe, baravuze ngo Daniel ntabwo tuzamubonaho amakosa. Ku ijambo ry'Imana bavuga ngo nta mafuti nta n'ibicumuro yabonekwagaho. Baravuga ngo nto tuzamubona mu byaha kereka tumushakiye mu by'Imana ye. Ijambo ry'Imana bavuga ngo kuko bari bamaze kubahiriza itegeko risha ritavuguruzwa ry'Abamede n'Abaperesi ryo kuvuga uzasenga Imana mu minsi 30 adasenze Dariyo azajugunye mu rwobo rw'intare. Yari amaze kurisenya, bamubwira ko itegeko ry'Abamede n'Abaperesi ritavuguruzwa. Daniel yarasengaga arabibona, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rivuga ngo Daniel amaze kumenya ko bamwigiye inama yo kumwica kubera amasengesho. Ijambo ry'Imana ntabwo rivuga ngo yakubye amasengesho oya. Amadirisha baragakinguye yerekeye Yerusalemu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo akomeza gusenga nkuko yarasanzwe abigenza. Ntabwo yavuze ngo ubwo nasengaga bakaba bagiye kunyica ngiye gukuba kabira amasengesho. Uwo wita Imana umwanzi, naho wita Imana inshuti ayisenga igihe hari amahoro n'igihe hari ibyago akayisenga kimwe. Daniel rero ntabwo byamuhagaritse umutima, yarasanzwe ayisenga. Aravuga ati ko ntaco mfa nayo ndirirwa ndakuba kabiri iki, ahubwo ndayisenga nkuko nari nsanzwe nyisenga. Abantu benshi bahabwiriza bari kuvuga ngo nuko ngo Daniel ngo akuba 3. Ntabwo Daniel yakubye 3 amasengesho, nuko amadirisha yari yugure yerekeye Yerusalemu yakomeje gusenga 3 ku munsi nkuko yari asanzwe abigenza. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ubwo rero abantu bose basenga cyane kubera bakize ibyago nabatinya Imana, saba kundi Imana. Bamwe batinya Imana bagasenga cyane kubera bagiye guhura n'ibibazo. Abandi bakunda Imana basenga Imana cyane n'igihe bari mu mahoro bakayisenga kimwe kuko ari inshuti yabo. Ruvuze ko Imana dukwiye kwitinya, ariko muri Bibiliya haravuga ngo nicyo dukwiye gutinya Imana tunayubaha. Gutinya Imana si ngombwa no kuyubaha, si ngombwa oya. Nuvuga ngo usoma muri version originale. Ego nukuvuga ngo gutinya bakoresha kubaha. Ego guca bugufi ntabwo bari gutinya kuvuga ngo kirandiye. Ego kuko ikintu kiryana ntiwacegereza abantu. Ego hari abantu babwiriza ngo Imana irica, ngo nuva mu
muri korale ngo izagupfakaza, ngo nuva muri korale ngo izakwicira abana, ngo nureka kuvuga ubutumwa ngo izakwicira ababyeyi. Oya, ntabwo ariyo mana tujanaho abantu. Imana yica abantu ntabwo ariyo twajanaho abantu tubihanisha, kuko tubajana ku mana y'urukundo, ntabwo tubajana ku mana y'umwicanyi. Umuntu nk'ukomeye witwa Marcione yari heretique du 10e siècle, 1140 nyuma ya Yesu. Yigishije imana ebyiri. Avuga ko abantu bagomba kwemera ko zibaho. Avuga ko hari imana ifuha iboneka mu Kuva 20:5. Avuga ko hari n'imana y'imbabazi irayo muri Tito igice cya 3:4. Avuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu kubonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo. Idukirisha kuhagirwa, niko kubyarwa ubwa kabiri, igahidukirisha guhindurwa abasha n'umwuka wera. Ahangaha ngo itandukanye n'iriya mana ivuga ngo ndi imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bitondera amategeko yanjye. Ngo izo mana ziratandukanye, ni imikorere itandukanye y'Imana ibi mu maso y'Uwiteka, ariko akarama nibyo tugenderamo ni ijambo ry'Imana. Hari umukiranutsi ushobora gukenyuka, akaba n'umunyabyaha ushobora kurama kandi agora abantu, ariko byose biri mu maboko y'Imana. Ariko Imana ntabwo ariyo kwica umuntu ugize nabi, ahubwo niyo kwakira umuntu wagize nabi yihannye. Inshingano dufite rero, yaba Imana yica abantu bagize nabi, ni ukuvuga aba ari umuteguro wayo. Ntabwo tuba twirirwa turaja kuvuga ubutumwa, kandi iyo tuvuga ubutumwa ntabwo tuvuga ngo ngwino Imana itakwica. Turavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo tuvuga ngo ngwino va mu byaha Imana itakwica, ngwino reka kuroga Imana itakwica, ngwino reka gusambana Imana itakwica, ngwino reka oya. Turavuga ngo ngwino ku Mana y'urukundo ibabarira ibyo byaha nyine, noneho uwizeye wese akazahabwa ubugingo buhoraho. Urakoze pastor. None se pasiteri kuvuze yuko Imana ivuga ngo Imana yica, no kuvuga ngo niyo yari mu isezerano rya kera. Ubu mu isezerano risha ntabwo Imana yica. Ntabwo ariko navuze. Ndavuze ngo mu heretique umwe, umunyabinyoma. Umunyabinyoma witwa Marcione yaravuze ngo hari Imana y'isezerano rya kera n'Imana y'isezerano risha. Nje ndamukosora. Ndavuga ngo ni imikorere y'uburyo bubiri itandukanye, kuko irimo amasezerano yombi, ariko ishikizo ryayo ni urukundo. Nurukundo. Ariko abantu bagomba gutinya Imana. Ndi kuvuga ngo bagwa kubaha Imana. Nabivuze ndi muri original, ntabwo bavuga gutinya. Iyo ubonye umusirikare uriruka, iyo ubonye intare uriruka. Ntabwo ariko Imana imeze. Ahubwo Imana urayubaha kuko ikuruta kandi ikaba yaraguhaye ibyiza. Nico bashatse gukoresha. Basi reka tugushimire, tukubwire ngo Imana iguha umugisha. Reka natwe twifuriza umwaka wa 2025 uzakubera umwaka w'umugisha, izakongera imbaraga zo gukora umurimo wayo. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe, umuntu wabanye natwe mu mwaka utambuse, tubwira ngo Imana iguha umugisha. Reka rero tubasabe abantu mukurikiye ikiganiro cyacu cya gusenga, tubasaba ngo muri uyu mwaka muzadushikire mu biganiro, mwadukudusengera, muzadushikire gufata ibiganiro byacu, mugenda mubihereza inshuti zanyu, muzabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pasi sinzi ko ikindi wakongeraho kuri channel ya gusenga everyday. Bene data batugana ni 078 666 9 666 078 666 9 kuri channel ya gusenga everyday. Turabifuriza umwaka musha wa 2025. Murakoze cyane. Reka tubabwire ngo ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.